ubat tahan sakit, ubat sarau, pergi hospital. Memang tak boleh nak cakap apa. Memang saya tak tahu, saya serah je. Tapi rezeki saya dekat Pusratu. Saya memang betul-betul saya cakap terima kasih kat Pusratu. Saya tak mampu. Dengan berkat kalian like, share Pusratu punya treatment, saya dapat package percuma dari Pusratu. Syukur sangat-sangat. Sebab siapa yang taja saya ni, siapa yang bagi saya free ni, memang saya terima kasih. Staff-staff Pusratu layan saya dengan baik, sopan santun, memang layan macam family sendiri. Saya syukur sangat-sangat. Saya tak sangka saya dapat rawatan lagi. Memang saya tak cukup duit sebenarnya. Saya dah cakap dengan kakak tu, saya tak cukup duit. Saya sakit ni saya dah tahan dekat setahun lebih. Saya tahan sebab saya ada family, saya ada mak. Mak saya stroke, so saya jaga mak saya lah dengan adik saya nombor 3. So sekarang ni saya memang tak boleh bantu mak saya. Saya nak mandikan dia, saya tak boleh. Saya nak angkat dia pun saya tak boleh. Saya nak bagi makan kat dia pun saya tak boleh. Sebab saya tak ada nak jalan. Puan khidmat dekat mak kan. Saya syukur sebab apa? Tiba-tiba Pusratu dapat rawatan percuma. Alhamdulillah rezeki saya kat Pusratu, dan Pusratu dengan berbesar hati menawarkan saya rawatan percuma. Siapa-siapa yang sakit macam saya boleh datang dapatkan rawatan kat Pusratu Shah Alam. Alhamdulillah, saya memang syukur sangat. Saya dah tanggung sakit ni, sangat sakit.